Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Xiyimbeleri Benny Mayengani the President se va sungurile ku va ti gangisela nhlawulo wa lembe ra 2024 lomu a tikerekeni. Hi tivisiwe hi ta vandla ra vona kwala ka n'hweti leyi hi nga ya ka yona ka n'hweti ya Khotavuxika, laha hi nga vona hi siku ra 20 Khotavuxika ka lembe ra 2023 va ri eka xiyanimoya, kasi siku ra 23 va voni va ri eka xigilamikhuva etindlwini ta vuhaxi ta SABC va karhi va andlala hi ta vandla ra vona lerintshwa. Kwalaya ka mburisano wa vona na muhaxi va kombisile leswaku ri nhlayo yo tala ya vazalwana a va fikeleli ku va va vhota kumbe a va titsariselangi ku va va vhota, se va ta va va veke tihlo na le ka vazalwana. Se hi voni xiyimbeleri Benny Mayengani the President se va sungule pfhumba ra ku va va famba hi tikereke va karhi va ti gangisela tivhoti kumbe nhlawulo wa lembe ra 2024. Hi rhangi hi vona swithombe va ri ekerekeni va tlhela va tlhandlekiwa na swandla hi mufundhisi, laha hi nga fika hi swi tekela enhlokweni leswaku ri xiyimbeleri Benny Mayengani the President va nga va sungula ku va ti gangisela nhlawulo wa lembe ra 2024 hi mhaka ya ku eka xigilamikhuva va kombisile leswaku va veke tihlo na le ka tikereke kumbexana eka vazalwana. Se hi tlhela hi vona nkandziyiso lowu na wona wu nga jikajika ka swiyenge swa mabuluku hambanahambana ka swona va ri ekerekeni, laha va nga tlhela va nyanyula vazalwana hi risimu ra Jesu. Se swi hi tiyisisela kahle leswaku ri Benny Mayengani the President se va sungulini pfhumba ra ku famba hi tikereke va karhi va ti gangisela tivhoti kumbe nhlawulo wa lembe ra 2024. Kasi exidorobanini xa Giyani vaseketeri kumbe valandzeri va vandla ra AADP se va sungula ku va va ambala maduku. Hi vone un'wana museketeri loyi a ambale duku exidorobanini xa Giyani. Se hi ta swi vona leswaku ri vandla leri ti komba nga ku ri ta hi matimba. Swi nga endleka eka lembe leri taka loko se ku ya va na nhlawulo mi kuma leswaku ri xiyimbeleri Benny Mayengani the President va kuma tivhoti to nyawula hi mhaka ku swi tikomba hi nga ku vandla leriwani ri ta hi xidumu. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa. Dilolostro.